Day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Wanchumu ligereria wairire buyanande andonsi aso tuligereti charagire chinsa inye chabona magroba karibu ase kiunga chinsa inye ase nchira yobo ikiranu elio togendere kwemenya narali abereka gokorekana korwa chinsemo aonigo tokubwaterana ne timu ngima elikwene kingo ya nyorore ase nchira yobo ikiranu igo isaranso ike elio nkoya manye ase nchira yobo ime. Nchoni ngongoro kwa Ruth Kemunto ne kiunga chinsa inya nigo togo chaka ase okubwatana ogwa opposition ilitukulia lero ngwakora etaro yabo asoro gongoro wa Gusii ase baba bakolia chira au gocha kumurusia aso bogambi omurai obono Daktari William Ruto na boigo balira yogo chikoiwana na komosokia omurwanilio yomo elikolento gotulia asense ya Kenya etale yega nigo yabeire ekiorokerelio na boigo ekeregie kerengo kegoro asibono balirira yogo chikomusira Daktari Fred Matiang'i ase okoliye kerogo kyoburai bwense ya Kenya. Umurikito Gilbert Kobe na Roboturu asobime. Ababwatani abaria bakiombekeria gekurwania serikali y'uburai wa Kenya kwanza yani United Opposition nigo yabeira asorgongo rwa Gusii asa matukata tobono litukolio mwali lyarengeri litukolia lero nigo bachakira umusangererukano bwa sense mo yogembo asabanya ko bagusanga n'abamenyi bense miyo ukurandia kwabo niko kwarenge ubobe buri serikali yanya ko bage gukorera abananchi nankeria keri babwato oshinyo ko bakonya abananchi mono asogokeania ebango gucha koreto burayi buronge gokeania ubuiti bw'abantu abo bagotebekana guitwa n'abasigari nabe guchikorenta demokrasia igikoreta obwasoku no burayi buronge. Mambo hata kule kwetu ni one term. Tumekubaliana hapa mtakuwa nyuma ya Okengo Matiang'i na nyuma ya serikali ijayo United Opposition. Hiyo ndio tumekubaliana na tukubaliane Kasongo ni one term. Igo. Asanteni. Umugo konunya ko bogo sansa muri abange ase chinsemo aho bari konyana ko bagotenena asa barayi bari kunyana ko bakomoko boko Fred Okengo Matiang'i ase kunyana ko bakwirurukia ebandere ya United Opposition. Abarayi bande boigo mboro kyoko kigwo kwabo aso kumusira chintunde chitari yemo na boigo gocha kunyana ko bakomonia ase chingongo inye chinse ya Kenya. Nataka niongeze wasichana wawili nikisema Wiper sema komboa Kenya. Wiper. Nikisema Jubilee sema mbele pamoja. Jubilee. Sisi ni United Alternative Government. Hii ni serikali ambayo tayari inangojea kuapishwa ama sivyo? One term. Hebu nione one term. Hai Makuzo hai. Mimi mnajua ni mtu ya DCB.
Chama ya kufanya nini? Ya kufanya nini? Hapa Muguga mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Hapa ni one time. Wacha nione harambee. Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe mwizi. Kasongo ende asiende? Kasongo ende asiende? Tumekuja hapa mbagenda wika asensemo ya Mugunga swanyako bagotenena gukwana na kumuganiria maya Fredo Kengo Matyankurasi sagia ao chioburai. Tumekuja hapa kwa kiongozi wa jamii ya Wabaguzi na msemaji pekee wa jamii anaitwa Dr. Fred. Ndio kiongozi wenu. Tutembee naye tutafuta serikali kabisa. Nionyeshe kwa mkono ya kwamba hivyo nimempitisha. Asanteni sana, tutakuja kutembea tena. Thank you. Nigo baba gukurira umusangerekano obo asensemo ya Nyamache nabo igo gokiria asensemo ya Masimba banyako bagukurira umusangerekano obo matuka atatu asorongo rwagusi asechi county ibire cya Kisii na Nyamira umusangerekano moneno nyako bagukurirwa asensemo ya Masimba ukugenda kwa bange bali banyako bagoswaso kubatana ukuyankurianga abarayi abayiga United Opposition bashonyako bagochora oyo mobo iriwe chikunyako bakumurwa gotyase abakenya bamochore gochikunyako bakurwania William Ruto igarucinga gicicikura cyo mwaka 2027 kiranyare ko bakigoika ngoriboteria getembe kurwase orongoriga orugima rwagucha amarieta nenche Gilbert Kobi. Abarayi bali bakwamiria serikali nigo bakora itaro yabo ya matuka 3 asorongo rwa Gusiri kuria rero asogosanga nabamenyi ba Masimba imeye bunge ya Nyaribari Masabe county ya Kisii okwana chinga kichichu nigo bagenderere kuburia omugusi kumubwatesia omoski Dr. Fred Matiang'i asiganga yaye yokurigia kora ense ya Kenya Dipon asanya otwaliganiriro roboturo. Irombe yabara baiga nigo yako musumari wo mwelio asetaro ya matuka 3 chinsemo ao imeyorogongo rwa Gusii ase margoba ya rero basanga nabamenyi ba Masimba imeya Nyaribari Masaba nawiga senkwana ya yomuske Dr. Fred Matiang'i niga mucha oburaibu wa Kenya kwanza aseboigo atebanga nigo bwachiriroche nawiga sabrekana komochia Faruku Kibet senkwana yaye yokomochia omuraibu ense omokoro omuske Uhuru Muigai Kenyatta. Hawa ambao wao kwa uongozi waelewe hivi. Sasa imefika mahali lazima sasa tuanze kuzungumza wazi. Kwa sababu sisi tuna katiba, tuna nchi ya heshima. Rais Uhuru Kenyatta sio mtoto na Rais Uhuru Kenyatta sio mtu wa ovyo ovyo kutukana na watu bure kama hao. Kamuta the president era mwenye cheka vile. Some of these people insulting the president, we don't even actually know what positions they occupy in this society. Criminals, thugs, who are looting public resources, eti kazi yao wanaenda sasa kutukana President Kenyatta, eti kazi yao ni kutukana Rais Kenyatta. Wanafikiri hiyo ndio kazi kubwa. Ama kusina mata ketego. Ngono twalimu akani nengo mantomba sakora mohuru. Hapana. Asense mujende siasa ye county ya Kisii nigo yabwatainse asabarai balia bakubwatesia omurai bwense bagenderera komochwa. Sisi hapa Nyaribari bali tumesimama leo ni bali ya kihistoria. Ingawa hivyo bali tunachokoro chita karochi ariko tenana. Chia kona mangana amangana yule koba. Leo tumetaja kauli moja kama Nyaribari kutoka Chache mpaka Masaba kwamba sisi tuko na mtoto wetu Fredo Kengo. Rotwaga manomo gaka Matiang'i na Machogu tuganjira na totale torore ngobwata abantu abange onye Machogu okonyora tata ngongo kubwatesia naye okonyora ninganjire na ijumbwate korumagega onsubuge wochimutwe mure tayari tobaho gavana kubeka na muramo asabekero mwana mingo Matiang'i chikura asobonge kapaye kubwata chikura chinyinge egere naliara bwe Kenya tomutugeke harambe. Mimi vile unajua nilichaguliwa na UDA. Hiyo nyumba yetu imetoboka, milango imeraruka, mabati inaingiza maji,
Sasa nimeama nitaingia Jubilee 2027. Elewa sana buya. Abantu banyaliwa alimonsa revere. For that reason tumeke rumweka machogu chikura chiosi pi. Elewa sana buya. Elewa sana buya. Simarati one time. Simarati. Abaraja baiga nigo bakoreta yabo ya matukatato ase bunge ya bumachoge chache bumachoge burabu bubasi na boigo eyanyali bali masaba ase bari gukwana n'abamenyi bensemeyu asenchera yo gukwanira gusegeta serikali azabate bambagenderete n'emirubiro yokoroisia serikali enya goika omwaka ogocha obochori butarakoreka kurega se county ya Kisii elia na inkoro kwa Dipon Asanya. Egati y'abamenyi ba Kiumbu nigo babere bakomochia uyu kabere omukonyi bw'umurai bwense nabwigore umurai w'ikyama agya DCP Rigathi Gachagua hasi nkwana yaye ime yenyali bali chache chinga kichetaro ya matuka atatu na barai bande abo bakwamiriria serikali eyo yarengete umujumbe bwense meyu muskeza irijanda buna nigo bacholeta umurai utabwendereti ukwana amona baliki bamangana nigo babere bakorokia okogechi wokwabo nabo igo kumwigirira janda unanigo agendete kokolebuya ke magenderero na nigo batagokiri usinigo bagokirie amo no bwaye na gutagokiwa ne chinkwana chaye umukonyi bo murayi bwense omukoro muriketo Daniel Ontiri noroboturu asoweme asetaro yabarai bagopinge serikali ya matukatato asorogongo rwogusi nkwana yo kabere omukonyi w'umurai wense oyubo igoro murai w'ikyama gya DCP umuske Rigathi Gachagua asichiro ya Kiumbu imeye bunge ya Nyiribare chache nigo yagendere kungusa ibirengerero ao na manasa bamenyi asensemeyo amweze kuongea Gachagua asenkwana yaye nigo amachetie abamenyi ba Nyiribare chache asokomochora umujumbe Zahiri Janda asobochori waeta na kubasekereria buna nigo basinyetwe umuntu barachorora bakonye. Nyinyi watu ya Kisii, hata nyinyi ni viongozi mumekosa. Mliangalia na mnaibu kaona mwongozo na muhindi. Sasa nyinyi mnataka nichekelee nyinyi? Harambe. Ikikera igati yabamenyi kurwa sensemeyo wesokia na korokia okogechigwo kwabo. Abanyambeya saraso mutyoke umbu una njomo ngine ndona akwane. Omongo leke umba se biashara moro bina twala ko oli atindira onya tali Zahiri Janda kanga ndola bete bina tokora baiga ekere mbule ko tuna kito ko igama Zahiri Janda otokora ira magenderero ege ko tokosa neki Rigathi Gachagua ekere ko toto tinga ae cousin igonda etengo kanie ke gusiga moturanzire tali ke gusina kina akane bina njomo ngina ekera go ja kuri gesima tiangi chikura tigamuri sine njere nyororo tabasa kora mumweshimi omo mpyo ito Zahiri Janda ase ndumuna banyali bali nduna to isaine bande ngo nyarare gasi ase kwana yabamenyi abaiga nigo nonyene bo bateba mbagenderete kokera emeroberio ao yemagendero nse yoborai bumuske Janda nambare nekerengerio komementa matuko asoborai ngego soera so muindi goteba ngo muindi ne kara tu toligerereti omuindi ndu toligereti ngane kara yo muindi otokorera magenderero ogere bakati bazari tigo so agoka estimate obwate pare to bwate mna bona chibaranje chibe kwera mi wiki etali kwera omuindi na isaine ko sada isaine kwa majina ni mama wa Kiumbu anauza sweet bananas. Mimi nimekasirika kwa ajili ya kasawa vile ulikuja hapa Kisii. Kama unatafuta kiti yako vile unataka, usa sera zako, achana na sera za mwingine. Huyu tulimchagua kama MP wetu wa Nyaribari chache. Vyenye ametufanyia sisi ndio tunajua. Kama mimi vile ninaongea hivi, si kuwa na stima. Saa hii ninafinya stima, musiki kwangu ni usiku na mchana. Onye to kora chikura gose to kori chikura tiga tori chikura senjerere ndonge to tiga no muga kuyuga kiokorira magenderere kene pine benga no mochero yu agoto in fact imechine menga bantu bakuraranja gaki
ina basara bina bana gansarande ama ene ndi mwezi miwa chandale ngore na ariko gena mateka kingoma chero yingiye kendi nkuribatirege taseni kya Gatembe korega nyari bari chache hasi kaunti ya Kisii reterane ngoro kwa Daniel Untiri. Omubunge w'ebunge ya Burabu Omusike Patrick Osero nigo litukulia lero abagakora omuyega abwokubotokwa wekibesa chechi basari icyumwaka yoiga asaborokirwa gucakira bali chisekondari go ikabali chi college au ime yebunge yu naboigo abana boda bonsi ba Burabu nigo banyora chibesa icho asibono chibesa icho chechi basari chisaine chilingi chimilioni 43 guta inye umuyigo yuni gokoreka ase chabisi cha NGCDF chebunge yu ya Burabu umubungo yuboigo nigabaga kuira chinga kecho na kubasigeta aborokiwo bonsi bechi skuru cha Burabu ko ene kibuna kira oyomo nkobekara umukia asa masomaye eriko ene kibuna ngo kinye bali ibirengo bya masomo ime yebunge yu muri kito Fatiga Disemba na robotiru aso wikirano. Ebunge ya Burabu eyekoragwa n'Omusike Patrick Osero nigo yazioririe chipasari cy'amasomo cy'ishiringi chimilioni 43 n'ekinuguta inye abwase aborokiwa bari abe secondary chimilioni 13 kirache gutumika asibare chi university na boigo chi college au nigo babwatokeirwe chimilioni 25 ase chipasari ekyo nigo boigo ebunge eyiga ya Burabu yasirire abagendia ba boda abo bari emya eyemo na 25 ne pasari yechiringi chiribu isano nemo ekyo barache gutumika eri banyore license yobogendia bwabo milioni 43,469,298 aiga nigo mubunge Osero akwanire maiso marore na zeki chibunge bona Burabu bakwenana epasari yejibesa chinge hekorengani wane chinde arama yeye anapeana 22,000 per student na wewe mbona unapeana 4,000? Does anybody have the answer? Number 1, population. Number 2, constituency kama Nairobi ati Nakuru West is in town center. Kila mtu akona maji ya municipal, si ndio? So weki maji. Kila mtu akona stima. Town katikati weki stima. Kila barabara zimetengenezwa na county zote ni za lami. So hiyo pesa yako yote unaweka wapi? Kwa bazari. Boigo obasegetire abateneneri b'eskuru anene kurase ward area ya Kyabonyoru baene kebona inkobeka bare mu kyamono ase amasomo ya borokigwa 2014-2015 watoto walienda university Kyabonyoru ngima walikuwa wawili 2. Imagine ward mzima. Saa hiyo Nyanziongo peke yake ilikuwa inapeleka sijui 140. Saa hii tumepanda tumefika 136. This coming year, I'm challenging my principles. We must make Kyabonyoru at least 200. Ensemo yaye omunyakirogo okepsha ime ye sub county ya Burabu aserieta Samuel Yabuga nigo aenekiribuna omwaka oyo nigo aborokia abanene b'ekisukuru kya Burabu barachikubeka omukyamano eryo barike amachibu amaya asamatemwa amanene kobwa na babere bagokorya abo maega. As principals, we shall be working hard to ensure that Burabu science. Burabu has been doing well. It's among the sub-counties that it does well at the country level. But we promise this year, Mheshimiwa, that we shall double our effort so that during your tenure, you are also recognized to have raised the standards of education in Burabu. Omuyiga oyo nigo koreka ase chabis chinene chebunge ya Burabu abo aseboigo igati ya borokiwa abo bagendrete gokonyekana chipasari ekyo baikirana asebarwa okoboria ochase omubunge Osero aje kubarwanirira eryo chibesa kiria cha chibwatokwe na serikali enene tigana kiro Mheshimiwa Osero ngambia mono
aseng'encho bunanchi nabere beneficiary nene yechipasari chiaye goikana ikire kiwangeke bono toikire gukora tukari school a program nere yetobwate ya help koranje mheshimiwa bukoira na uchipunge anchamo fuatilie program eri ya ikira sokoranga ngusirego cha ntobwata a lot of challenges students because bono ega students imbaro gutanya konyora chibese chirikorwa last semester up to now at this semester antoranyora those funds pia chinde totegemete twakana chinyumba stomenyete na chinde na chitokorusi karuwa toire paseli twamenta twabeka fees Hingo ripota Getembe koroiga kijauri yegotoka meye wodi ya Nyansiongo ebunge ya Burabu kaunti ya Nyamira Jefa Tigad Hisemba Mulikyo munene ase wizara yobochenu Daktari Ouma Oluga amo nababwatani bandikurwa ase sekta yobochenu nabigo mulikyo botambe ase wizara yoboerania Stephen Isaboke umukonyi w'umugavana kaunti ya Kisii Elijah Obebo nabigo umu director boboteneri ase wizara yobochenu James Ntabo nigo batalira amagacho ye cancer center meye kaunti ya Kisii elio korotuta okogenderera kwaye ninye gitari irachikoba eyengencho enene anene guchiase abamenyi borogongo rwa Nyanza isekoroisiwa asobwango nakoba asibuno aba nyenyabu barachikwenyorera obowenia asobwangamano. When was the foundation so? We had a slow start. That His Excellency the President, Dr. William Ruto, has given us to ensure that this project is completed so that it is responding to the needs of cancer in this region. As you know, we are having a huge cancer burden in this region: cervical cancer, breast cancer, colorectal cancer, esophageal cancer. And all of this, sometimes, of course, many people go to the neighboring Tenwek. Many people, as you know, go to MTRH. A lot of other people have to suffer in the buses in the night to go to Kenyatta National Hospital. And part of the decongestion is this. And from that perspective, we are also making sure that we pay for cancer care. As you know, we increased the package in the Social Health Authority so that we can make it easy for people to access care without financial burden. And we are keen to even make sure that that cost is reduced. You know that we have MOUs, that is Memorandum of Understanding, with even drug companies like Roche, where we have reduced the cost of breast cancer medicine from 120,000 to 38,000. This morning we were to meet with Pfizer again so that we reduce the cost of the medicines. Like the PS colleague has said, my name is Stephen Isaboke. I'm responsible for broadcasting and telecoms, but I joined my colleague who is PS for Health as part of the whole of government approach. The project behind us is actually a key component of the PETA plan. And as you know, one of the commitments that was made by the fifth administration of His Excellency the President, Dr. William Ruto, was actually universal health care. And for this region, there was a commitment to actually establish a cancer center of excellence, a cancer center for research that will then be used to actually help support our people. As you have heard from the medical practitioner himself, the PS for Health, cancer is now becoming a pandemic with the high numbers affected across the villages and across the country. And it's actually a big blessing for Kisii County and this region of Western Kenya. My name's Professor Graham Lord and I'm representing King's College London, but also the Kenya UK Health Alliance, which was established by presidential mandate and has been supported by your current president. One of the very early missions that we had was how do we help to address the problems of cancer care in Kenya, how to deliver cancer care and research close to local people where it's most needed. So this is about my third or fourth time in Kisii County, and it's really exciting to see this whole of government approach to deliver fundamental cancer care delivery for the people of Kisii so that they don't need to travel to other centres. And really, on behalf of the British government working in partnership with the Kenyan government, very much one of our first projects was
based here in Kisii County. Wanchumu ligiriria oroboto na rogotoira asensementangani yekiunga chinsenye asumuti mukomoke kurende ase kagetari getambe ngwira na tuli elio togendere kwemanya tobasaguzukale. Enyagitari ya HK International Medical Center nige gotoka imemo cyobosongo nigo yakira sengenje yao nabo igo nige bwate abanyagitari bo bwato bomanyi bwigoro kegima abo bakora merimo yabo keboikeranu incheno manyagitari irini kemma obani korwa senyagitari ya HK International Medical Center irega igo muchito bosongo Boigo enyagitari ya nige bwate chi machines chingiya echichigo tumeka koringoria marwaire ao asomobero na mariogo onsi alioraganye ase obogwenya bwao nabonda getoko tanga ase enyagitari ya itoni gotogokara scanning yo mobero mogima yani tokonyeroka so umuntu bweke songo nga full body check up igonda getoko tanga nigo tokorigereri korwa so motwe paka amaguru ise twarigerere the internal organs chia uchons pina kichigo function tokonyora kiri chia solo function abnormal twako amariogo amaroire bakorwaria ngamona diabetes gose oboroire bwe sukari high blood pressure oboroire bwe chinyigo gose kidney asthma arthritis brucellosis infertility in men and women hormonal imbalance family planning uterine fibroids oboroire bwe stroke prostate enlargement stomach ulcers chi allergies cancer nonye no mochando bwa maino amaina ali yako na gusumbu anto bwata mariogo ya maino nto bwata maro mariogo ya marwaire emeki eri etichete emeki ngo tichere ya chikore nto bokongwa senkoro igonga maro mariogo ali yago tichore emeki gusako igore emeki yagera manyinga tarabi anto nyabwate nto bwata mariogo ali yago akorusia machando yechi joint chiri chikobuga boroire bori tokorokanga osteoporosis na boro buno boroire bochandeta abantu baito na boro bwa mariogo na aroro ngorigereri tore nonye na mangana respiratory system abantu barokonyora egekuba kiabo takonyara gutire getiro epilepsy na boigo amaroire andamange na inda mariogo ya nigo tokonyarusia ase chise cheisikobu na bono USA mariogo na ari tokorusia stokoroka Los Angeles California eyere ni USA na inde nkorustora mariogo anda ase chise chiri tokorokanga Malaysia ayande nkorware India na ayande nigo tokonyarusi China asamange bakiresimi ase number 0717176383 HK International Medical Center. Your health is your wealth. Lea Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714824433 au 0752901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. Karibu nande umwanchumu rigiriria asensemo ya kabere kiunga chinsa inye elio ngendere kumanya. Mrebinse ya Kenya Daktari William Ruto nigo aberega kwene kibuna eganga yaye enene erebuna umuraibinse na kwene kibuna ngo cyari gwikirana cira cyonsi kiri abetega kurira abana inchi. Uko nakorwa asensemo ya Kabete meye county ya Kiambu chinga kichokoro tota umuroberio
obwagachi bw'ekinyumba ky'erigorirense Daktari William Ruto nigaberega kumuchia abarai bali bakwamiriria eserikali asaberega kwene kibuna ekine chingaki echias kyogokora amagenderero kolendetali chingaki kyogokora siasa. Hii manyumba itakuwa 9 floors. Ile phase 2 tutafanya mara 3 itakuwa 27 floors ya hapo nyuma. Nyinyi mko tayari? Nyinyi mko tayari? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Sikizeni bwana. Nyinyi mnanielewa? Hii Kenya itabadilishwa na maono. Itabadilishwa na mpango. Hii Kenya haiwezi kubadilishwa na vitimbi ama chuki ama ukabila. Sisi wote ni ndugu moja. Mimi nataka niwaulize wale wanafanya kazi hapa, si ni vijana wa jamii zote wanafanya kazi hapa? Si mnataka tuungane kama taifa, tuwe jamii moja ya Kenya, tuondoe ukabila, tuondoe ubaguzi, tuondoe chuki, tuwe pamoja? Wangapi wanasema tuungane pamoja jameni? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Ati mnasemaje? Yani kazi iendelee? Yani kazi iendelee? Ujenzi iendelee? Masomo iendelee? Mnasema tupeleke mambo yetu mpaka first world. So mimi nataka niwaambie ndugu zangu watu wa Westlands, mimi nikisimama hapa, mimi nafurahi sana kama rais wa nchi hii, kwa sababu Kenya inaanza kubadilika, na inabadilika kwa sababu ya ile mpango tumeweka, mpango ya kuimarisha uchumi, mpango wa kusomesha watoto wetu, mpango wa kuzalisha chakula, mpango wa kuzalisha ajira kama vile tunavyofanya katika hii kiwanja hapa leo, kuhakikisha kwamba hawa vijana wanapata riziki. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na kazi? Tuendelee na kazi. Kwa hivyo wale wananipigia makelele, wanazunguka, sijui Kasongo, sijui one term. Mimi nataka niwaambie my friends, mambo bado, tulizeni boli. Mimi bado niko kazini. Mimi nitafungua shati, nitakaza kamba, tutaonana na nyinyi mundu humundu. Navoigo omukonyi w'umuraiwense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo alitukulia lero akora etaro yokurututa magenderero aneno bwagachi bw'echipara imeye county ya Meru ase constituency ya Taigania okwana hekerekyo omusike Kindiki nigo atebire buna eserikali yense ya Kenya nigebegetumukia asokwenekia ogwikiraniwo kwa magenderero ase chinsemo au imeyense ya Kenya. Nonyinabo Professor Kindiki igaberega koraga ebiara bali bonsi bagendrete koleta chiburaburu asemesangirikano au nagoteba buna ense ya Kenya nigere ense y'omurembe na kubaburia ogotiga kwenekia chiburaburu kolende kwenekia omurembe. Kuna watu wanatembea huku Meru wakituletea mambo ya fitina, wakileta mambo ya fujo, wakileta ati vijana kupiganisha wananchi hapa Meru. Mimi nataka nitoe onyo ya kwamba hii sehemu ile watu ambao tunataka hapa viongozi ni watu wa kutusaidia tupate barabara za lami, tupate stima, tupate maji, tununulie watoto bus. Hiyo ndio viongozi ambao tunataka hapa. Sisi hatutaki viongozi hapa wa kukuja kupiganisha wananchi. Ati wanajifanya ni marafiki ya Wameru. Wanakuja hapa na mambo mingi, wanajifanya ni marafiki ya Wameru. Siku ile walikuwa kwa kiti, hatukuwaona kunati. Waende wasiende, waende wasiende, waende wasiende, waende wasiende. Ile one way, ile ya Mporo, waende ile ya Mporo. Unaosedha na Kindiki, unaosedha na Mporo, unaosedha na Ruto. Kinyaka uga ngara, kinyaka uga ui, kinyaka tonya mwatone. Nyinyi
Mnataka watu wa kuleta uchochezi huku? Wanchumu rigereria nara ikurwa se kiunga chinsainye asemeza ya mangana maya asobotuko bwabono ngwa kirembia muno ya bene asengencho wancha gusangana intwe eyemo aseyemo toboteranire Wilson Makori kurugalia sensemo yebi manyererio kwene kibuna kwa yanyorire naboigo oyo enekia eriogine chibiche bya wikire DJ Atsan kose Kevin Ongeri na inche nako ya letara yaiga nigonkuru kwa Ruth Kemunto twara oborigereri borobia naboigo twara obotuko borobia goika tumerana ritkuria ankyo nyesayo yo